Kokti shala kebang marini brown sugar no khoboi Assam Hasteni Badarpur Amchaio Manjakha Tripura Hasteni Khoroknwi Sikla borok ungkha Shakil Hussein te Kausar Uddin Khoroknwi nok no Tripura Hasteni North Hangkor Amchaio huija koktongmani bisingti kokti shala Tripura bukhak phainai khungsa traveler bus malkhungo Badarpur police ni yago Manjakha brown sugar tujak Tripura Hasteni ok Khoroknwi Sikla Fatar Hasteni phekjanai tablet te dal bidal kefek mani hasteo tubuoi gahamno rang puisa ajiwi tongo Hasteni kisasa Sikla rok phiaba o samungo salbrumno logiria jadurai oboni bagino kokti salo Tripura hasteo ohai moni lamao gobangma marini brown sugar no khoboi Assam Hasteni Badarpur Amchaio Manjakha Tripura Hasteni Khoroknwi Sikla borok ungkha Shakil Hussein te Kausar Uddin Khoroknwi ni nokno Tripura Hasteni North Hangkor Amchaio huija koktmani bisingtei kokti salo Tripura bukhak phaine khungsa traveler bus malkhungo Badarpur police ni yago Manjakha brown sugar tujak Tripura Hasteni ok Khoroknwi Sikla আমি টোটাল পাইছো ড্রাগস পাইছো টোটাল 183 গ্রামস আৰু তাই দুজন মানুহৰ লগত পাইছো তাই শাকিল হুছেইন আৰু কুসুৰ উদিন লামাজোৱা কালিবাৰী ৰোডত পাইছো কিটো মানে কিমান কোয়ান্টিটি গলে 183 গ্রামস আর বস্তুটো মানে কি হ'ব পাৰে সাসপেক্টেড বাম সুগা কিমান টকা হ'ব স্যার সিমেন্ট আন্তর্জাতিক বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব 2 লাখ মান হ'ব borok ni yago naitugo Manjakha kaidok sapan packet bisingo bebagei 183 gram brown sugar hatio oboni hatidor lak kaitham slaibo kobang ongnai hini saka Badarpur thanani police tangsalo Badarpur hangkor dorbar nogorti saka borokno police Bureau report Chini Khorang